Kamalki Sports Club Kelapinkup Buram Yu Samla Daniel Dabiang Bahawajri Ubasyang Basa Halum Balang Malki Shillong Hadin Bula Yo Ban Korea ke silver medal Hagajing Kop K10 Sub Junior Cadet and Junior National Karate Championship Arajar Arpunriu Kabelalong Haderadun Uttarakhand. Hakini kejingalang Penkup Buram kinongkit kam Kamalki Sports Club ringkat bagi bahing ngesem jong Samla Daniel kila penpaw kejing sngau sarong bat jingero halor kini kejing yo jingya kun nam jong u haka kerdan ri. Ya kini kejing Penkup Buram lepelong Hamalki point bat alam khamat do presiden ke klub ubak pendap bor mukim lembat usketri ubak Prince Karmalki ringkat bagi wei pat kirikot jong Kamalki Sports Club. Ke klub kala ai kublai kerpang yu Daniel bat ketbok ketwiang yu beundang la ban wanra shushu ikinam jingile kai na kebenta kejela bat kari hibrok kawai. Yai Samla Daniel Dabiang Bahawajri ba ilawan ra ikanam Penkup Buram jong kasnong malki hibrok kawai kumjoy kejela hibrok kawai. Ke klub datu kapor akan kapor ngang ko aban ai kublai yaki bahim basam bala tre abanya donlang magi akan gopor deka jenis dokti jenis ai ketiga mon ketiga yang divisa ke ba inalam pulang gumnya kublai subon kerlang kublai subon dong dia akan gopor sindang angkat yai sekretari jungi di Prince Karmalki di Penkup Buram yai Samla Daniel. Nampang angkot ya sport secretary jeni iba Stephen Bla Subaban Ayu Bukin ya iba Daniel Kugajing Priang Buram jeni ke nangta tungingit ngikirmen bagi bahaya mahasam gilayo ya ka jing sunguhun gajing sunguh tenat kam tamu kepa di perlok jongi jonga jong ibon di members ni pro ngiptip baw di khon jong ke datip di kam sebut tanah cucu mau aingu yu playeru bawa derengkat hasil inter jong ka to jong pi pia la onon ya kenam Penkup Buram ya kesenong hi ya kedong ya kesenong ya gayeng kesem hi mo nang le khabaha but kemaru kowe ba ki discipline segi sport segi bon kam dei tang ke football ne ke cricket every discipline la fili tristom pinyo ke hi so jing jong mo i kentung i kebek kesukaan isi bau beli 6 dan dekat berpi benang ai bor iki na ke start iki ora bende yaki pergi mau petiang bawa negara jadi menjumpi na ke ai I wish we ti hakal yang ga puli buti jumpi odong i no odong klet yang puli buti kalong ke iru ke badan kam hajing yang menjumpi te tang kita kinten beli sebut di bahaya masam beli sebut Malki Sports Club beli sebut kalau tak kena kantor di tim Portland, berapa jangan menunjuk mahal sekali. Kemarin kalau pernah beli coaches kita akhirnya belajar dikit ya di step ajan bit, pernah ingat coaching obiang. Aku pernah beli ini kita jangan ladon berkalang banyak, mengkepor mengkasih di family members. Aku pernah beli di Kamalki Sports Club juga pada banyak ini. Kalau kayak gitu sebelum suka lah dapat satu kolom. Amin sih memang bukan break kamu susu. kublai subon Samla Daniel itu kintin yang pergi dalam bersetenat di menta nakalian presiden ini si kintin kintin namta bentuk bentar itu kublai Penkup Buram yang play pada jam belai Pak Daniel yang kita berhenti bagi enggak siapa kita bentuk yang kita silver ada national game ke bandikong iko aban ai kublai ki bahaya bahasam dengan Pak Daniel i pa jangi di bala ai musim bala uten ini aman ka benti bayi don ke kerman ba i Pak Daniel ni nang ke sikmat klub ba i Pak Daniel i don lu kasap atau football lagi ke hakoi lu di sport beri don tani kepa bat ni ketui Pak Daniel lu bat intiu kam halor bat inwara next ya ke gold medal bat inwara Buram lu
Hindi tang iladi, hindi tang iki bahi basta hindi baca tasno maki baca Meghalaya hi borok we. Tagatahi kulis bod. Kau ni kan ketika ibu yo play, kalau ai ini ketika lat, bikin yo bikin dia dalam dia bro, nangta, but kamu ni tak pakai kesunyo tu, pun cumi lah yo mana ini, ke national level bala yo, so tapi Daniel tapi Howard sih, but na ai play ya pi, pun ke Shillong, pun ke sport club ke Shillong dong lagi, ke bala yo le ini berai, ini ay juga melihat dan but ay pakai ni ke berok kemang ke jumpa slow saya gila kelas semua juga cuma slow pakai nang le pakai nang yo kan tak